LYDC Tiriadong Area Committee atumpen Tiriadong along Karbiang Lo Tenmos Council pe non puta kaching thuramu kedeng de aputa kachisong asai kedeng KSA SYJ asongotum hanjang lang sopen di fuan akeng pen kita mapan keba Assam Agriculture University Difu atumpen Difu rong nihang along field de ajai mek kedeng Kardom ada berita long peneli berita than bang thare harmony pe number tang ton pen arjik tha LYDC Tiriadong Area Committee atumpen Cipatir pi ponsi no road no vote no land pata no rest lapen no medical staff committee no rest po TP and ponsi mati joni phai Narkep arni Tiriadong along kachesong amai kepatopona berta nang pale Kedam tang chiti ni phai inko arni rathur pak pen langkai jan mijung lapen Tiriadong arada tumching room si Karbiang Lo Tenmos Council adonwari an pale damlo lapen ke kisung alam the an sitami Karbiang Lo Tenmos Council kacharia tumpen saikedeng ponji aphang lamchak chipi ponlo bonda pindi arni anta lamchak chepapleng pon peden ajok ke maghume me alam lo pusi alang ridum pe ningje lasi Karbiang Lo Tenmos Council atum lamchak chepapleng pon pe pulute ke bang ji MP kilik akhut ke bu jok je pusi alang litum pen pachini labang so amai long LYDC amai phu Elvin Timu rap konten bang dhon rong phar lapen ke rong throk arong asar lapen sorkari arong asar tumta chetong dun sorkari gaon bora himari tiso rong asar tum sar thekro khorsing terang ke hai terang lapen muniram chingthwa tum chetong dun pusi LYDC aro amai phu kangbura be lapen joysing tieto pacheta area niltum la so side niltum rong throk arat chingrom pen niltum pini sai kedeng mangke la lojo niltum kidam tang September 20 niltum langkajan up to dak taridong loi ha council dam niltum la so mijung area kisung apthak niltum hada council dam lo la so kisung niltum apthak ke dolo medical sub center lo tawalo lapen school lapen arong tin ring vel nangji lapen border outpost nangji lapen adon poti pata nangji hala so kisung niltum hala so demand niltum taring koi September 20 la so demand dam asuk niltum roton tuliram rohan si chitom pulo niltum chitom de dalo hala so chitong dam la morsing ti son nang chitak dun la border abang ke niltum non niltum council ban chipa pass elo niltum la so chiklo masi vexon bang ke niltum claim po pulo nang chitak don lo la pen non puta theklong le border bang ke bangwe amang tan hemon me nasop nalitum la inkora tarik September 20 tarik ane che songdat pan nalitum la local MSC loton ama MSEM roton teron kiwang dolom EM tawang velo CM tawang velo hajok candidate apuna ka bang velang lasing te nang litum la bangso atwa aputak silang tum kachisong log deng mom lonon lasila so towa nang pipe la pente medical subcenter nang pipe apade nang tum han bota nang pe bota nang tum kupilo ke klem thui ke niltum mang ke la so demand pen jong si non emergency non provision pen la so toar jong si black to pink niltum la non sing revel nangar bom lo la chot kalin niltum dan su se kimi nangji kidam kiwang mission nangji direct black to pink bus niltum la ta claim lo mission lo ita me launch kalin niltum direct black to pink sinain punil tuma hot so demand lo la pen jong si la sudak jong si MP election a prang la so tarong si black to pink nang claim kle la pen medical sub center nang vanve nang pidak te poten niltum ke election boycott lan so sinon niltum kiwang jilang ke an so sitin niltum si song pangtang ila niltum ke sang sitik la so twar medical sub center matela black to pink nang claim ticket Bokajan District Committee KSA SYJ atum pen pangrum pen songkret throk BLT class 8 aputhak mati Karbiang Lo alokido bodo khe atum phan ST Hill pidong lepu ke kam khe alam pen mati jong ni final cap anaru arnitili sia por pen hanjang lo so methanga sai hem pen chengsi dipurong supian akeng pen ke nam ja phan ke bara belta pherang ke ananterang pen belta nang pale KSA Maipu Raju Ingleng, SYJ CCA Maipu Longki Singnar, KSA CCA Chunmang Thompson Rongpi, SYC AGS Dirjar Katharatum Pen Bang Poro Societum, Ching Room Si, Akeng Pen Kedam Japan Barlo. Akeng Pen Kedam, Difu An Palisi, Kebangji Matijoni Pai Kre Si Arni, Difu Long Isi Tidunga Mai Doji, Halaswa Mailong Anta, Palidunji Pata Pachini. Acara Deadpo Pusi, BJP Atum Kimata.
BJP atum ke election aprang lo pulote latum karbiang lo apan ke hemprek pipo besil latum kaninje kaita wifi sita non latum council along MLA seat along ba central along latum charaida rafike non ke BLT close 8 sike pachuni pusi latum kaninje lasi labang ke nitum KSA pen song kretro atum chedon une lapen non tarik Kresiani kadoga we karbi arad anapan karbi anglong arad anapan jasmet pet STH status pen dobom atumapan kadoga we ta karbi anglong along nitum lasoga protest long kadoga we kacharab dunia pansi nitum nang tumatin pen training report. Thank you. 2003 যিটো BRT একট ক্লোজ 8 যিটো ক্লোজ 8 আছে সেই ক্লোজ 8 টো আমি স্ক্ৰেপ কৰিব বিচাৰিছো আমি 16 অৰ্গেনাইজেশ্যন দাবী কৰিছো যে অতি সোনকালে এই উইন্টাৰ সেশনৰ এই যাতে হেৰি ডিসকাশন নহয় আৰু এই কেনসেল কৰি দিয়ে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰক আমি হুকিয়াই কৰি কৈ দিছো যে এই বাধ্যতামূলক এইটো আমি কৰিবলগীয়া হ'ব কিয় নেকি আগন্তুক দিনত আমি দীৰ্ঘদিনৰ পৰা আমি বাধা দি আহিছো আৰু এতিয়াও বাধা দিম আৰু বাধা দি থাকিম আমি তুলিৰাম ৰংহাং CMক আমি কৈ দিছো যে অতি শীঘ্ৰে KACত এই ৰিজলিউচনটো লৈ পেলাই এই সমগ্ৰ কাৰ্বি আংলং যিটো ঘটনা ঘটিছে এই সলিউশন কৰি দিয়া যে আমি হেতে কামনা কৰিছো Halapu dokmuka rong sipe hiti apenta lo charle asong mate KSA asong tumpen BLT clause 8 kachetok pawir nang jila pen karbiang long lapen di mahasaw arada kari article 244A pachun serak nang ji pok kemang pen kachesong pon along simian rong parpensi jalin pon lo dokmuka rong sipe pen difurong sipi an nang kipali japan aking pen kidam japan nang barlo bang solong ongdung bang kubang phetum chitodun যিটো আমাক বিজেপি চৰকাৰে প্ৰমিস দিছিলে 244A ইমপ্লিমেন্ট কৰি পেলাই আমাক অটোনমাস দিব বুলি কৈছিলে এইটো দুটাটো এবাৰ উইন্টাৰ সেশন সময়ত আমাক দিব লাগিব তেখেতৰ প্ৰমিসটো ফুলফিল কৰিব লাগিব আমি আমাৰ বড়ো ভাই এগেইনষ্ট নহয় we do not want any trouble from any other tribe আৰু আমি বেলেগক আমি ট্ৰাভেলো দিব বিচৰা নাই we the Karbis are a peace loving tribe কিন্তু আমি আপোনালোকৰ চেনেল মৰমত স্পষ্ট কৈ দিছে আমি পিস লভিং ট্ৰাইব হয় কিন্তু যদি এইবিলাক সেনসিটিভ ইস্যু যদি আমাক এনেকা টৰ্চাৰ কৰি থাকিলে we are also ready to risk our life গতিকে আজি এই পদযাত্ৰা আমি ইয়াত দকমকাৰ পৰা আৰম্ভ কৰি আমি 3 days আমি ডিপুলৈকে যাব তাত আমি 11 তাৰিখ পাম এইখিনি আমাৰ বকজন পৰাও আমাৰ KSA আৰু হুৰতা সংগঠন এতিয়া আহি থাকিব আৰু আমি মানজা 10 তাৰিখ আমি তাতে গুড হৈ 11 তাৰিখ আমি কাউন্সিলত গৈ আমি আমাৰ দাবীটো ফাইনেল টাইম আলটিমেটাম হিচাপে আমি আমাৰ কাৰ্বি আংলং অটোনমাস কাউন্সিল থাকা বিজেপি চৰকাৰ তুলৰাম ৰংহাং লগতে যিমানখিনি EM আছে MEC আছে তেখেতক অনুৰোধ কৰিব যাম কিন্তু যদি তেওঁলোকে আমাৰ যিটো দাবী পূৰণ নকৰে তেতিয়াহ'লে আমি হয়তো আমি ৰেল ৰকো কৰিম নহলে আমি ইন্ডিপেন্ডেন্ট হাঙ্গার স্ট্রাইক করিম বা যে ধরনের আমার যেটো ডেমোক্রেটিক্যালি আমি প্রটেস্টটো আমি প্রতিবাদটো করে যাম বলে আপোনালোকৰ চ্যানেল মাধ্যমত আজি আমি স্পষ্ট কৈ দিছে Assam Agriculture University Difu ke parlo angkang World Bank akerapen Assam Agri Business and Rural Transformation Project ahinpen mati jong ni final cap arni Difu rong ni hangalong field de ke padopona berta pherang ke pen berta nangpale Assam Agriculture University Krishi Vigyan Kendra Difu ahinpen kedam tang arni alang litu pen track jam asoke tiki jia phansai ke tiki arara phat keron pado katiki arara phat alang litu mahin pen kapajir pon laki Bahadur Sabwan Ranjit Sabwan lapen Swarna Sabwan asok hai hui henlo labang sok mukha laki langa thila pen langkang numa por husitame nahok dunde mate heno dunde Field mate adonadon hem ka humri dam khut alang lindu pen kapajir pon asok achilia mokha road pen prexam katiki asok atum pen ke pangbar asaita padupon La solong alang li tumpen chili ke pajir pon asok katiki arat tumpen ali ke long ke onga puthak tapa chini pon alang li tumpen ka humri dam khut mate field ke pado pon khut Krishi Vigyan Kendra pen resource person adum lake Nilim Kolita subject matter specialist of soil science Pirbi Tisopi project associate Assam Agriculture and Rural Transformation Project Jangmir Rongpharpi assistant project scientist Assam Agri Business and Rural Transformation Project Linda Samuta SR
कृषि विज्ञान केंद्र लापेन कृषि विज्ञान केंद्र along pen technical staff tumta chitong dun non malam support han berta mo ton ponik sina Aturkimi Academy Jifu, affiliated to CBSE, New Delhi. Admissions open for Montessori, LKG, UKG, class 1 to 9 for the session 2019 and 20. Facilities like boys and girls hostel, crash babysitter, art class on Saturday and Sunday. Registration forms are available at school office on all working days from 1st week of December 2018 from 8 a.m. to 1 p.m. Aturkimi Academy Difu, Rukasan Amlapati, Difu 782460. For more queries, please contact at the number given on screen. Free admissions for Montessori students sponsored by Aturkimi Society. GR Infra Projects Limited. Plot number 80, Brahmaputra Industrial Park, Amingaon, Guwahati 781031. Products: bitumen emulsions, coal mix emulsions, PMB, CRMB, metal crash barrier, thermoplastic paint and bitumen all grades, etc. MS Macro Engineering, authorized dealer. First floor, Cooperative Building, Difu Karbi Anglong, Assam. Contact number 9435533710 or 8638223203 or 8628441464. আপুনি বাৰু বিশুদ্ধ খোৱা পানীৰ অভাৱ অনুভৱ কৰিছে নেকি? এতিয়া আৰু চিন্তা নাই, কাৰণ বজাৰলৈ আহিল কাঞ্চ ৱাটাৰ। বিজ্ঞানসন্মত উন্নত মানৰ প্ৰক্ৰিয়াৰে প্ৰস্তুত কৰা কাঞ্চ ৱাটাৰে আপোনাক দূষিত পানীৰ ভয়াৱহতাৰ পৰা আঁতৰত ৰাখিব। কাঞ্চ ৱাটাৰ। Dinamu piputot bertalong wang thulo. Bokajan forest reng angkang bokajan along matijong ni phai narkep arni hum truck si aron repen koila kang huat truck kinep don long aberta kadris chenala pheranke bokajan pen berta nang pale Bokajan Forest Range ke parlo angkang aron repen koila kang huat truck kinep don long aron repen hum pho koila plank chong akang huat truck ingna brai komasai khia tumpen kinep don kang hua koila truck karbiang long siloni jan lapen dimapur an ke kon bom hutsi nep don lo ingna marai komasai khia tumpen koila kang huat truck ki khang dun hut truck ka tewara bang phulapen kachirab dun abang phatum katla pusi pachini kinep dun long a truck number lucky NL01K 3161 NL01G 8017 NL01A 5660 AS05C 5527 lapen AS05C 5577 pusi pangtheglo Forest Central Rank ke parlo angkang matijong ni phai narkep arni disama number 2 hidim teron arong along KSA Difu Regional Committee atumpen kang hua theng pikinep don long aberta pherang ke ben berta nang pale Karbi Anglong aying nama thengpi kang khotum kang longpe ga jok thengpi awi penlo sitame thengpi kang khotum pen ingna mavite longle meme deji an parta marat mareng api kachupana thai lapen kachiti bin athai ave deji pura asap takamo thida mabe lason sit disama number 2 hidim taron arong along KSA Difu Regional Committee atumpen kang ho thengpi kin abdun lasolong forest asai khia tumpen talabang so sai long chetong dun ada berta mela pansi kang ton ponela domi thakme kurwang thu